Dobar dan ljudi, danas ćemo ocenjivati još jedan server koji se zove Trollingcraft. Na njemu ja igram inače sa mojim drugarima. I sada, evo da vidite IP, pošto prošli ovaj hard PvP, a sada ću prvo njega da pokažem IP, evo vidite IP. To je IP, evo sada Trollingcraft IP. Evo vidite, to je IP Trollingcrafta. I sada ćemo ući na njega. Inače ovo što piše free Tamian free fly, to nije više tako. I sada ćemo samo da ugasim Skype, zatvori Skype. Ovo dobro. Ok, tako. Samo malo spustim ovo. Da, moram da se ulogujem, aj stavit ću pauzu dok se ulogujem. I ok ljudi, evo vratio sam se, ukucao sam šifru posle dužeg vremena jer nešto me zezao net. Sada evo vidite, to je Trollingcraft, evo imate ovo, sada ne idem do free tema, ovo vam je free, security, sve kamene stvari su vam free. I ovaj mač dobijete kada ukucate kit tools, dobijete ceo Iron oklop i tako, im taj mač i svašta nešto, 4 jabuke i zlatni pik. Sad, u epizodi, ne baš sad vam pokazujem, pokazat ću vam varpove, jer ima baš dosta varpova. Tako, ali pokazat ću vam moj home na ovom serveru. Home. I sada ćete da vidite F-home mog servera. Evo vidite, to je F-home. Da, sad šalim se ovoga F-home. Evo sad ću vam pokazati, vidite u šumu, to sam sve ja zasadio. Evo vidite. Pogledajte ovo drvo, veliko. To sam sve ja sadio. Ovo nisam ja pravio, šalim se, ja sam to sve pravio. Ja znam da izgleda ružno, ovdje ima jedna soba bez veze. Ako neko hoće da igra na ovom serveru, može da se javi u komentar dole sa mnom. Znači, samo da mi da njegov Skype profil i možemo da igramo. Ja već igram sa nekim drugarima, ovo je farma KK. Ovo gore je od mog kuma soba, pošto nas dvojice igramo. Vidite, to je njegova soba, ima još samo, ali sam nisam pokazao ovdje, da. Evo ovo je s njegovi to često. Na čestove ne morate staviti znakove, ali su ipak zaključeni. Evo vidite, to je moj čest kao sa hranom i nekim malo vrednijim stvačicama. Imate Pickness, Alimest 1 od Knobek 1. To je 100 stimačevi što dobijete. Ovo su ti oklopi, skucaški tos, ovo su neke stvačice. Tako, ovo su naše glave. Vidite, ovo je od mog druga. Ovo su od mene, mog kuma, Blaze, krava, ja. Tako, ima dosta glava, zombi. Ovdje dole će biti soba za napitke. Ovo je soba od jednog igrača koji bi igrao, pa više neće da igra. I vidite, ovo je, tu je kao home. Ovo je kao sam ova, tu sam počeo da gradim sobu za napitke. I ovo je dole soba od tog mog druga, kao što vidite ne možete da otvorite chest, od tog mog druga. I pozdrav za njih naravno. Oni znaju ko su, tako. Ovo je sad kao još jedan izlaz tu. Vidite to kao ima ove stepence se skoro. Bilo je i tu još kao nešto zemlje, ali moj drug srušio, smetalo mu da izlađe. I dobro, sad ovo je jedan chest koji smo otključali, tu držimo bez veze stvarčice neke. Inače, vidite kako to lepo izgleda. Šalim se, meni se ne sviđa baš naš home. Jedino što mi sviđa ova kao nether stone što sam uradio. I dobro ljudi, nešto je počeo da laguje i to je to za ovaj klip i hvala vam ako ste pogledali do kraja.